Limos! Kunting tulong ita po. Oh, awan. Bisina ko naman pa ilang mangan. Naman pa ilang break time. Okay lang ah. Please, kayo din ah. Dalo, mabasa da. Kit ag break time na. Ba? Nampay naman, nabisina. Okay lang. A few moments later. Oo na, palpalin mo shit ya. Right man lahingin. Saba pa mate. Makakuha siguro ito eh, quarter to 12. Nagpayag. Naka-break pare? Ay, naka-break siya. Ano pa rin? Uray mi lang. Wait. Sapa yung kid eh. Kinis na atang ako. Tatay pa ya, tatay pa ya. Nagpa-importante atang agpapalimos. Atay ko pa yung uray. Apo. May bayag sa akin. Siguro, dapat papatak eh. Yami aja. Stay. Naka-break time kuya? Wait, naka-break time. Tatay pa yung uray kiri. Break time. 12 to 1. Kung ano to. Ano pare? Ang jikot pa? Oh, umpay pare, naka-break time na eh. Oh, kinis na nakatatidog ti pilot na hindi. Oh, umpay aja. Opo, na. Nagloko aja. Ano pa na? Ay, panangan siguro. Pare. Break time ka na napandakan siguro. Sinmet kiba. Maway. Uray kinyata yung met lang. Ni, aduda gaya nagpilpilan. Ay, ito gakon. Ay, nalpas na break time eh. Sinsya kain kakabsat kay naka-break time na gamain. Ito nakapilan nyo. Huwag na naman. Ay, sa wakas, si Mang Pipit lang. Naibagabig aldaw mo. Ay, agyaman ang kanyang kabsat. Apay nagkapuam. Naka-break na ngamin, mabisinak ki, napanak na nga. Ay, napumi ng aldaw, piman. Kakabsat, May tatatako ma. wain kakabsat, sa atin eh. Whitey. Pure nga white ah. Pure white. Wain kakabsat. Nga pare. Pare. Ay, sige pare, yun ako. Muna ako pare. Oo, pare, sige pare. Ay, agyaman nagkakabsat, agyaman na. Pasensya mo lang tate na. ATM na yata. ATM. Api, awon lakas mo tan pare. ATM latan. Gaming kay kwa eh. Madina gigigim tikas. Parang nod na kailangan ti kwarta. ATM. ATM, pakita mo pare. Kagpindot kalpultan. Po, may ta. Sige pare, May. thank you. Bareng hanga offline na. Password! Napasword na pare. Auto! Auto. Sige pare. Auto, di pasword na. Sige pare. Ni, dapat may isa? Ni, may man. Apo, nagmay natin pare. Ate kumporme, iwar mo. Wain pare. Password! Pasword na pare. Mayo 10! Mayo 10. Sige pare. Last! Apo, nagmay natin. Ano pare? Password! Pasword na pare? Nalipat ako. Malipatan mo pare? Wait. Matay, anti pa lang ate may isa. Tayo bagag tonto no makita kan tumanay. Sige pare. Baktan. Thank you. Wait. Tandaan na magiting baka ka. Wow, Bagla paggatang mo te kanem. Wow, Yeah. thank you. Nakon. Wow, thank you. Next! Nanarusam na tatin ti may tid ko na. Tinay. Itol victim mo to, alain to na tadjaya niya. Ay, anak ko na Jay, motor paray. Kasi ko na black jay. Black? Wait. Ano nga model, Ajay?
Model 1993. 1993. Times Nako, 2. Times 2. Pong, may atain. Model 1993. Thank you, pare. Thank you. Kaya lang tultan na kaparada Gina ya. Why, pare. Sige. Eh, umi lamang tidtikasain. Kas kumamit ah. Ay, Ngael. ay. 20. 20. Thank you. Sige, Uncle. Kuripo mo yan siya. Ang samuti kok amang mariat. Ay, barya. Ay, nangtid amin di kakadong ki. Nangtid kami ta baraw. Ada ka ditikom ta amang. Cellphone mo. Ay, da cellphone ka. Ako ka tala ay. Oh, ano nga ako di cellphone mo? Balinta nga ikulatan. Gcash ta. Gcash. Wow. Ay, sakto da Gcash ka. Gcash. Da Gcash ka. Siguro ka ta ko itla di password na. 09 30 Oh. uto 94 itay. Manaw? Ki 1,000. 1,000. Sige. Urayam ah. Gcash. Wala mang. Oo, Urayam. sige. Adan? Adan, simri kain. Thank you ah. Sige, Thank you, amang thank to. Dapat pa panak. Oo, thank you. Oh, nagsakit di pagbagi ko na yan. Nagmet ito yan. Panay nga, nagsusosyal lagi di nang titid kanyak titulaw. Oh, diyaman na kinaapaw. Nay, hindi ka nga ATM. Ay, sakto, dapat service ka, dapat. Oh, nagmayatain. Naurasain. Nay, malimay, mapanamit tayo.